Ay Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, deng mga ragula balita ngayon Huwebes, August 17, 2023. Petisyon dareng Clark Development Corporation employees, dikil po king CPCS at pamaglipat Social Insurance king GSIS, idalada na king Malacanang. Meto kay eskwela king Makabebe, gagamit ng pump, bang milakoing danom, bayo po mamuklat ing klase. Krisis king edukasyon, maluwat ng problema at dapat bidin ng solusyon, agpangpuyan king meto nga eksperto. Pamagmasabal ng Levi P. Laos king Balen, genaka king kayang kapitong pulot at anibersaryo ning kayang Kebaitan. At kalabing 5 anibersaryo ning pamanyatang ning relik ng Santa Rita de Casia king Pampanga. Kabalen, eda na kanu api bataring empleyado ning Clark Development Corporation o CDC ing balao sa implementasyon ning Compensation and Position Classification System o CPCS. At ining pekatawlida pong pamaglipat ding membership na GSIS. Baka sadya na lakanong idala, ing karela pong petisyon king Malacanang ken pong Biyernes o bukas 18 ning Agosto. Balungan taming detalye ning balita kang Jenna Lumbang Parungaw. Pakasulod imalan maluto kabang maglakad palibot ng Clark Development Corporation o CDC offices. Makanyandang pepalto ding alus ana maralang empleyado ning CDC ing karelang saing-sing king implementasyon ning bayong sistema parigil king karelang sweldo ang pong benepisyo. Dagdag paketing pa maglipat ning karelang Social Insurance Program membership king GSIS na dating SSS. Deng empleyadong areti, rank and file lang talapagobra ang miyembro ning Association of Concerned CDC Employees o ACCESS. Agpangking pamuntok ning ACCESS ay Edsel Manalili, maragul ing karelang may bawas king take-home pay, anyang mi patupadyeng CPCS. Dakal kanumila ko kareng karelang benepisyo at dating mi biya karela kapamila taning Collective Bargaining Agreement o CBA. Antimoy health plan, housing, transportation, rice, cola, hazard pay at miyaya liwapa. Mi sabi pa kanuking pagdalanan da ing transfer daking GSIS kay ba't ning makabang panahon na membership daking SSS. Maragulya naman kanuing premium ning GSIS para king employees contribution. After po ng implementation ng CPCS na nawala po yung mga benepisyo under our CBA. Ngayon po, effective August, additional na dagok po ang pag-i-implement ng GSIS sa amin. Ito'y in-implement ng walang MOA na based sa COA opinion dapat magkaroon ng MOA between CDC, SSS, and GSIS. Pero wala pa pong nangyaring MOA signing. At ngayon, natanggap namin ang payslip namin, 9% of our basic ang kinaltas. Basic, yun ang GSIS premium na dating 900 lang na binabayaran sa SSS. Malabugya naman kanuing pisasabyan parikil king karelang pensyon, lakwas kareng malwat na king serbisyo. Sa pagsisip naman sa GSIS, marami na sa amin matagal. Walang linaw sa pension sa SSS side. At yung pension this coming GSIS, paano yung mga hindi magmimit ng 15 years? Pahuli ning alang malino resulta kareng petisyon dareng empleyado a pinasa da king CDC, king Governance Commission ng GOCCs at king Department of Labor, iyukyat da na kanuyti king Malacanang. Ugnay nung nakabinbin sa DOLE, 30 days lang dapat bago magdesisyon ang Secretary of Labor. Obviously, lagpas-lagpas na yon dahil 6 na buwan na. At kahit dun sa mga nilabas na resolution, hindi niya kakayanin. Sabi niya hindi niya kayang desisyonan dahil wala daw siyang jurisdiction sa GCG. Doon, hinihingi talaga natin na Malacanang, ikaw na ang mag-resolve ng labor dispute dito sa CDC. Hindi kaya ng GCG, lalong hindi kaya ng CDC, hindi rin kaya ng Office of the Secretary. At ang lahat ng tatlong ito, ang laging tinuturo ay Malacanang. O edi, doon na kami po tatakbo sa Malacanang. Makasadyala kanuring access na idalaking Malacanang ing karelang petisyon nganing Biyernes, August 18. Ako, ing kaya kayong talasuyo dyan na lumbang parungaw, ating pusong makabalen. Kabalen
Balen, meto pong eksperto ing sasabing maluwat ng ating problema o ating krisis king edukasyon at dapat midinan solusyon. Patunay po kanu Reni, reng mapilang assessment nung nuka rin, eman po miras ken top placer ing kikatampong bansa pangaras po keti Southeast Asia. Ay ni po yung report. Ating kesabyan na yung masalesang edukasyon, antiya mong kayamanan o pibadyan, amalyaring pamana kareng kayanakan. Pero king pamaglibas ting panahon, migbayo na kano yung kalidad ng kabyas na nakakwada ring anak. Mayakit ini kareng milabasang learning assessment, anti mo ang Southeast Asia Primary Learning Metrics o CPLM, a ginamit kareng anam mabansaan niyang 2019. Si Karandaketi ang kebalwan daring may gitana malibong grade 5 students king reading, writing at mathematics. Kadwala kareng peka mababang score king reading deng estudyanteng Pilipino, kabang katluno man pangaras king writing ang pong math. Base pa king assessment, 10% mo kareng grade 5 students ding mipasar king reading proficiency level, 17% lamo ring pasado king math proficiency, at 6% lamo kareng may assess ding mipasar king writing proficiency. Agpangkang Dr. Rajan Ramirez, Communication Strategist at Professor king University of the Philippines. Malambat na kanong ating krisis king edukasyon. Patunay kanuketi ing pamagrebisa king kasalunsungang kurikulum ning DepEd. Kung hindi pa, kung pa walang problema yan, we wouldn't be having itong mga changes in curriculums, ang ginagawa is, may curriculum tayo nito, tapos it has been implemented, hindi pa naabot siguro ng 5 years or 10 years, nagkakaroon ulit ng revision, meaning to say, the problem is hindi na-address. May kaapekto mo naman kanu kaniting milabas sa pandemya nung nuka rin ela may kapag-focus mas sa lesa ding anak king online learning. Aliwa pa mo rin kanu kasing face-to-face nung nuka rin nakakit daing kilos, reaksyon at ibiyaing dapat ang guidance ng mestra karing estudyante. Dininan mo namang punto ning profesor king UP ing ulaganing partisipasyon daring pengari king pamagaral daring karelang anak. Education is a collaborative effort, parents should be seen as co-educators, not co-learners. Teachers should be seen as yung educators with zeal, yung talagang i-implement nila, ituturo nila itong subjects na ito kahit anong sabihin natin situation na meron tayo, whether pandemic situation or post-pandemic situation. Metong pakaring sangkanan ng learning crisis kanu, ing sitwasyon na king biyering anak, lalo na yung karelang nutrisyon, antimuri ng environment king eskwela. Itong mga bata mismo ang learners di ba? Kung kulang ka ng pagkain, I don't think, di ba, the brain actually works okay, di ba? Pag kumukulo yung sikmura mo, o kaya yung tag-init, yung situation na kung saan very humid yung lugar, pinapawisan ka, how could you concentrate? Kagaya ng sinabi ko kanina, yung focus. Dapat mo naman kanong makasabeding talaturo, karing bayong approaches king pamanuro. Yung tools na yan, kailangan niya samahan ng tinatawag natin professional development ng mga teachers. Kasi itong professional development ng teachers, sila yung mag-a-update sa kanila, magbibigay sa kanila ng, kumbaga, added tools. Whether itong tools na to, on hand o kaya skills na pwede nilang further i-develop. But at the same time, this professional development should be taken seriously. Kumbaga may monitoring na talagang they are undergoing such so that yung pagsisharean nila ng learnings ng mga to, ng tools na ito sa mga bata ay at least may improve yung system. Pangmalang batang laban yapin kanu, ing pamamya solusyon king problema ng sektor ng edukasyon, pero metong yang laban nini na dapat esusukwan, uling magdependi yaketi, ing kinabukasan daring awsan tamong pag-asa ning balen. Ako kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating puso makabalen. Kaya ngaliwa pong balita, malyari ng ausan yung kayabe hotline number ketiking syudad San Fernando, Pampanga para po karing emergency ang pong non-emergency concerns. Idayalya mo po yung 961-HELP o 961-4357. Makayadjala ka nung remispondi karing emergencies ng personnel ning mayaliwang departamento ning city government 24/7. Ayun po yung detalye, kang Liana Canilaw.
Kayabe hotline number 045-961-HELP o 4357. Nilansad na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang Kayabe hotline ngayong Miyerkules, 16 ng Agosto. Metong yang direktang phone line iti, ang malyari ng outstanding Fernandino at Fernandina kung pa mag-report emergency at disaster cases o pa mag-request serbisyo kang PNP, BFP, CSWD, CHO ang pong aliwa pang frontline offices ng city government. 2 layers po. So, first layer is you will be asked kung alam mo na ba yung, yung number na tatawagan mo. Pero if not, press 1 for emergency and press 0 for other services. So, if you press 1, diretso na po may sasagot sa ating responder. So, that is available 24/7 po. Meron po tayong naka-standby sa ating command center. Doon po bagsakan ng mga tawag dyan. At yung responder po natin, sila na po yung bahala makipag-coordinate sa concerned offices. Let's say, for example, there is an accident. If the PNP is needed, if the BLF is needed, if other offices are needed, then it's up to the dispatcher to make the necessary coordination. So, Makaadyala ka na rin opisina 24/7 para ka rin miyaliwang pamangailangan. for example, clearances or health concerns po na kung hihingi ka po ng certificates, gano'n. Pero yun po, ginawa po natin para po, again, hindi na po sila mag-iisip ng iba pang number. Isa lang po tatawagan nila, covered na po ang emergency and non-emergency. Agyang nano ka ng reklamo iti, makasiguro lang Fernandino at Fernandina na ating rumespondiya. One beautiful feature of this, of our system is i-record po natin yung mga calls subject to compliance with privacy laws, of course. So we will be compliant with the prevailing laws, but nevertheless, we can use those recordings to check gaano po ba ang serbisyo, kaayos ang serbisyo ng opisina na yon. Kasi if need be, pwede natin silang kausapin para sabihan na baka pwede po ganito yung maging approach natin or ano. What is important here is we are being very transparent po and immediate. So rest assured naman po na kung ano man yung reklamo niyan, tutugon po kami. Agpangkang Mayor Vilma Caluwag, paralan itibang lakwas siya maging smart and sustainable city in San Fernando. At tatanda ng minuna ng Mika launching ng Kayabe Card Digital Portal at Kayabe Free Public Wi-Fi king Pampanga High School anyang July 26. Kahit saan man tayo naroroon, alam natin na may pag emergency, meron tayong matatawagan. Just dial 1, di ba? May dial 0. Kaya din sa emergency, kasi madali lang naman siya. Pag ring nun, meron nang sasagot ka agad. Pauli ng teknolohiya, maging mayan na rin ng koordinasyon, hing asasakupa ng 35 barangays ng syudad, lakwas na king panahon ng bagyo, ayun at aliwa pang unos. Tinawag natin at emergency siya. No? Kasi ang commitment namin, gusto namin ma-respond yan natin. So, the question is, masisigurado ba natin sa ating mga callers kung wala nang delay? Of course, when you say delay, marami po kasi mga factors. No? Minsan, nito nasabi ni attorney, beyond our control. But our commitment is, we will be there. We will check and verify. Yun po. Thank you. Samantala, mi daw niyang launching ni Kayabe Hotline Kambening Gur Lavi Corporation o GLC o metong voice technology provider Ketty Bangsa. Kasi GLC ever since has been a strong partner of San Fernando. So, the mission din kasi of GLC is to provide a seamless connectivity, whether it be voice or data, we provide that. And of course, for the country and for the constituents of San Fernando. First step ya pa mo kano itikim pa manyaw, plitikim pa manyulong, papunta kim pa nga smart ang pang digital ning syudad. First step to. And then as you heard kanina si attorney and si mayor, they really want everyone to reach the city services all at once. So kami, I heard the plans ni attorney, yung may citizen app, may Wi-Fi. Those things are today iba-iba, di ba? So we have plans and we heard the mayor, the ICT head, si Attorney Francis, and we could do more. We could connect all those platforms into one. Kaya gapere kanurang departamento in kumpanya, king pamamaya serbisyo 24/7. With a very simple click to call,
in the webpage of San Fernando, sa Citizen app, easily they can reach the hotline, which is, sabi naman ng mga department heads, ready sila 24/7. Kami naman, on our part, we will make ready the platform anytime. Ako, Inke, kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita. Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, pagmasosyan po ng Aldoy ka 73 anibersaryo na po ng Kebaytan ng Laos Group of Companies founder Levi P. Laos. Ken po nga may sabing okasyon, genakanda po din kayang pamilya, kakaluguran at akayabe king obra, ing kaya pong kontribusyon at pamagmasabal king balen. Ayun po yung report. Bakatadak king kasalesayan ning probinsya ning Kapampangan ing lagyo ng Liberato Levi P. Laos. Anyang penandamanan ning memalena ning Pampanga ing aplit ning pamamakbong ning bulkang Pinatubo, metong yaing miyang ubi ay Levi Laos kareng kabalen tamong pepalto tune masabal kareng kapara ng Kapampangan. Pauli na ning penimunandang Save San Fernando Movement, mikadalan ning pasibayong pamanalakad ning kapanintunan at pamibiyebie king kekatamong balen. Muli na mo naman, biligtas siya yung San Fernando kaya Mount Pinatubo Calamity. Kanyang talakad na yung sulong Pampanga. I don't know the correct one of the movement. Kuling niya, laning kayang sipaga ng pong advocacy, may biligtas siya yung Pampanga kaya lahar. Ya iti meto niyang kikilalanan ta kaya. Iti at ing dakal pang bage bang misundu ing countryside development ing genakanda ring kapamilya kakaluguran at akayabe na king obrang Laos. King ika-73 anibersaryo ning kayang Kebaytan. Ing birthday ng Brother Levi, ang diyangat tinaking ngalangang be, pagkamalan tamo ing kayang kontribusyon king panyulong na ng ekonomiya, ng kakatamong community development, Agpangpaking kayang kakaluguran ay ito niko, metong yang halimbawa Ilaos o LPL, kareng negosyante ating pusong makabalen. Denggang gawa mo kaya tiyemi kalingan, talagang ika meni muna at sinap para misalbayan kaya katamong lalawigan.
pare saludok kay ka at nakakalingan hanggang kami. Matniya Buntuk king financial management ing founder ning Laos Group of Companies. Ini naman nga sabi ng Terry Carlos ing kasalungsungong presidente ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM tungkol kang LPL. And with his 16 years being with him as a member of the Board of Directors of BOF or Bank of Florida, talagang we were one of the beneficiary of his talent, of his leadership, of his contribution to the community. Talagang I saw how he led because we have experienced him leading the bank. Dapat yan naman kanong mipasyag king kebaluan daring memalen ing kayang local heroism. And his heroism will live on. So yung legacy niya is still there. Even in our organization at BOF and in the House of David Group, talagang we feel his legacy is still living and of course the entire Laos Group and the entire province of Pampanga. So I'm hopeful that he can be really an icon and he can be really someone whom we look up to and become a model to our leaders in Pampanga. Agpanggang Lisette Laus Velasco, chairperson ng Laos Group of Companies at anak ng LPL, bista man na sune king sumangid da biyaing karelan tatang, eda kanu kakalingwan ing tiro na karela, apa magmasabal king komunidad. Lagi naming nilalagay sa isip at saka sa lahat ng ginagawa namin, nasa family, nasa company, is yung countryside development, right? In our own little way, we find our different programs that we can help in our way, no, para makatulong sa countryside development. Of course, as you know, no, we're very high on yung mga yung kanyang mga sponsors ay mga scholars, 'di ba? Yun yung pinagpapatuloy namin. We're very, very happy to see family, friends, his classmate, his from way back na kasama namin ngayon, ngayong araw na to celebrate Founders Day. I'm pretty sure he's very, very happy in heaven. At pinagdadasal niya kaming lahat dito at tayong lahat dito. So, kaya nakakataba ng puso na nakikita namin yung mga kasama niya dati. Dane naman king pangamatena kang business at civic leader king Pampanga, emo naman kanwa kalingwan ing kayapan ng LPL antimong pengari king kayang anak. Well, actually, ever since na namatay yung LPL, namatay ang aking ama, every year, of course, we remember him, no? Not we don't only remember, but we miss him a lot, no? Dahil nga sa guidance niya sa amin as a family, at the same time sa contribution niya sa community, no? So I think yun ang legacy niya at yun ang nakakapag-pamiss sa kanya. King pa magbasusi king kebayta ng LPL, dakal noman inamano rin kayang anak, agena kanda king malugod ng tata. Actually, whenever I celebrate my birthday, my dad see to it na parating maganda yung celebration, no? Magmula nung bata ako, no, nung 7 years old ako actually, nagkanta nun si Lea Salonga. Tapos pinagdibo niya rin ako nung 21 years old ako, na-surprise ako doon, no? Kasi for male, hindi karaniwan yung nagdidibo eh. Ginawa niya nun sa akin. Sabi niya, oh LA, invite mo lahat ng mga friends mo. Then, yun, dahil 21 years old ka na. So, yun, maraming time. It's always a special birthday kasi parati ko siyang kasabay sa birthday na minsan taba rin ng puso. There's a lot of unforgettable moments because si LPL really wanted family time. So siguro sa amin, what we really miss about him is our Sundays. We always go out together. We always have lunch together during Sundays, together with my siblings and of course my kids. So I miss those times na magkakasama kami tuwing Sunday. Papa, nasa man, I know that sa heaven, of course, you are now at peace, no? And may you always continue to guide us. Minsan alam namin that nandiyan ka pa rin, bumubulong ka pa rin
para i-guide kami at ang buong Laos group at ang pamilya. Maraming salamat at people still remember you after all these years. And thank you, Papa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Partine po ning Laos Group of Companies ing CLTV 36 kaya po makanya na gritala rin kaya katamo kaya beng Happy Founders Day at syempre dakala salamat po king Pamilya Laos. Kaya po kaliwang balita, ala na nga duwang Domingo bayo mamuklating klase, makalbog pa mo rin po king San Vicente San Francisco High School, king Balen ning Macabebe, Pampanga. Kaya naman po bang tambing kumating danum gagamit ng pump, ang pong sandbag deng talapagobra king eskwela. Magbalita po Liana Canilao. Inyang Lunes, August 14, may gumpisa na ing Brigada Eskwela ng Department of Education o DepEd ang magluwat hanggang August 19. Gagawan de iti banwa-banwa, bang pagsadya ng pamagbalik darang estudyante kareng-karelang klase. At nyening August 17, binisita na ng CLTV 36 News Team ang metong eskwela king Macabebe, ing San Vicente San Francisco High School. Binungad kaya kaming albug, a epekto na pa kanuning abaga tapesik na nga ng bagyong egay ang Pong Falcon. Sinabi pa kanuing high tide agpangking principal ay Elmer Meneses. Actually po, sabi tayo pong devastated kasi limpasan pa po ng albugay ni itang last year. Definitely po mas matas siya ka actually, one block area po kaysa sakit ang last year. Bang malagwang kumati ing danum, ginamit na lang pump ang pong miglagi sandbag. Gawami talaga Ken, ating kaming tambak, ating kaming tabon na po kataking Kapampangan, po tabon, na papump mi po. Kasi nung mo yung pump, malambat eh. So ating kami pong adwang pump electrical, madagulan sao para palang imikagad. Of course, ating niya pong influence itang tide, kasi ating potang mag-high tide, kailangan mo talaga mag-pump kagad po. So ita po yung kaming kaya, apal tomi la po rin ng kwarto, sunod-sunod la po, of course, yung priority, miti pandalan, kasi kaya ni pandalan makalbog na eh. Uling mababayang metong ayalo block, iningarap ng eskwela, compared ka rin ang dalan na bayong gawa. Babalakan din na naman kung pa mag-extend king Brigada Eskwela hanggang susunod na Domingo, bang mas makaba ang panahon ng karelang pamaglinis. Bistaman atin pang area kening San Vicente San Francisco High School ng Macalbug, ready na lakano ng pasukan ng August 29. Kung pong kaida rin pamisaw panda po rin kaning mestra, rin estudyante, rin pengari, ang po parang may Mario, may kapag kain na kayo mampu, may kapag ready kami. At by August 29, definitely po makapag face-to-face classes kami. Start of class ya po, regular. Samantala, babalakla naman kanong manalakad mini-dike, palibot ng eskwela bang edano kailangang itas deng classrooms. Major ming plano kanini, itapin pong manalakad kaming mini-dike, padurutan miya pong earth diking eskwela, bakanta, andyang minotas ng deng rooms, kasi madaguling gastos sa manalakad may tas kang rooms. And of course, in definitely tayo mambalo nung lampasanan na naman. Actually, tingkan timbakan na room, hindi nang lapak yung iray niya. So, I think diskarte mi. Again, mangailangan niyang medyo madagul-dagul bagyang pondo, pero ibuelo miya. Uling bawal ing solicitation, pabalura na mo kayang publiko ing karelang concerns, bang nung atin bisang magkusang mido ang sawo. Kung panahon na natimba yung guideline po, ingil po kayang Brigada Eskwela, pagbawal na po ng secretary, yung pamag-solicit. Actually, isto naman ito, uling at sukang batas ito, bawaling mag-solicit nung wala kang permit kang DSWD. Ngayon, uliping bawal yung pamag-solicit, yung kakaimi na mo, itang information drive, pabalo mi kayong baryo, kareng kay kaming accounts, kareng kay kaming stakeholders, pabalo mi nung naning malilyari king eskwela, nung naing major concern mi, kay mag-solicit, pero po tanga balo dahil na magkusala. At yan naman kaburyanan yung kikatamong sekretary ito, masanting talaga na voluntaryo. May kailangan aduan, may kailangan ni solicit, iso nga pabalo may kayong tao nung naing kailangan mo, agkusayo. So itang kusang luba iambag da kayong eskwela actually hanggang ken biblia suwete nung naning bukal ken puso yang mamungang kayapan. Ating 24 classrooms king San Vicente San Francisco, asasakop junior ang pong senior high school. Ongoing pa ang enrollment, pero makanyan pa man,
1,000 students para king junior high school in Karelang Panayon, kabang 550 naman king senior high school. At bistaman albugan ng Karelang eskwela, mayap na mukha no at alang mikakasakit, antimong dengue ampong leptospirosis keti. Ito po yung masantig kaya kami kaya ng baryo uling ating kaming dakalapispan kaya ng gulot na ng eskwela actually pispan yan, dakalasan. And ala kaming report kay dengue, uling ating asa namamang karetang larva. Kaya namang leptospirosis, so para laing makabebe bala mo masanting yung lugar na alang infection o viral infection na leptospirosis. Samantala, basiking datos ng DepEd Schools Division Office inyang August 7, miras lakeng 91 ding makalbuga eskwela kini Pampanga. Ako ingke kayong talasuyo, Lia na Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalen kasabi na po ning pamagselebra king Breastfeeding Awareness Month. Amuyutan da po rin ding eksperto ren pong mikibandi kareng private establishment sa mamuklat lactation areas ang pong suporta keng pamagpasuso. Ayun po yung report. Breastfeeding is best for babies. Iting lagi rampagan na kadang health experts karempe ngari. Suportado niya naman iti ng gobyerno kapamilatan ng Republic Act 10028 o yung Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Makalagyaking batas at dapat lang mamiya suporta at proteksyon ken pamagpasusuring lugal pipagobron. Kaya be na kening pamag-designate lactation areas at pamamiya daring employers additional breaks karing inda a kailangan magpump gatas. Ing metong karempe ka maragula mall chains keti Pampanga, suportado kanu in breastfeeding practice. All of our malls here in Pampanga, we have safe spaces called breastfeeding stations. So, meron tayo sa SM Clark, meron din dito tayo sa SM Pampanga. That is to encourage also our moms, no? Para magkaroon sila ng comfortable area where they can nurse their kids. Agpangkang Dr. Jairan Natividad, ing Maternal Health and Breastfeeding Program Manager ng City Health Office ng San Fernando, maragula saop ng marakala establishmento reng mamuklat, lactation areas para kareng indang pasusu. It's very helpful talaga, no? Significant sila sa partner, sa relationship ng isang community, lalo na ng LGU. Dahil hindi natin ma-work out ito, no? Most especially yung ating mga moms, laging nasa mga establishments and yung malls, napaka-big factor yan na nandyan sila and para ma-continue yung kanilang breastfeeding journey, no? So we are very thankful sa SM Supermalls for supporting breastfeeding here in San Fernando. Peliwanag na naman ning meto nga breastfeeding counselor a ila Arnie Salas na makapagpatas kay moral dareng breastfeeding moms ing suporta ning komunidad king Karelang Gagawan. Sinabi na naman na palakyang masustansya yung gatas ning inda kesa kay formula milk. And pag boosted ang moral po ng ating breastfeeding moms, mas marami pong gatas ang kanilang mapoproduce. So it sustains the breastfeeding. Yes, sige, I'll just give you a very simple comparison. Breast milk do have more than 300 components, plus. While ang ating formula milk, it's, sorry po, but it does not compare. It's not even 1/3 or not even 1/8 of the ingredients or the nutrients that our breast milk do have. Amuyutan no man day si baluyot den kapwa na inda ang maririneng magpasusu. Opo, ang pagpapa-breastfeed po, dapat po hindi kinakaya kasi po para sa mga kalusugan ng bata po yun. Dapat po akong mayayang magpapa-breastfeed po. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Dakal po balita king pamagbalik ning balen at balita.
Agbalik ya po ing balen at balita. Karing aliwa pong balita kabalen pag masosyan. Ngayon aldoring Huwebes, August 17, king balen ing Santa Rita, Pampanga, ing 15 anibersaryo ning pamanyatang ning relika ng Santa Rita de Casia o ing ausanda pong kafiesta ng Apong Dita. Mi daon lang misa na ningabak king Santa Rita de Casia Parish Church nung nuka rin makabili ing banal na relika. Agpang Catholic tradition and history, bibaytay Saint Rita anyang 1381 keng Italy. Big silbiya iti kaya bedareng Agustinian nuns kilubing 40 banwa. At king idada 60 banwa kabang makayarapya king imahe ning Jesucristo biglayang mi kasugat king kanwan kalupa ning crown of thorns ng Jesus aw sandang stigmata. May 22, 1457, anyang Matea, kabang may canonized naman o may deklarayang santo, anyang May 2, 1900s, kapamilata ng Pope Leo VII. Samantala, opisyal yung midala, yung first class relic ng Santa Rita de Casia, King Pisamban, Santa Rita, anyang August 17, 2008, kapamilata na ning datirang kura paroko, ay Monsignor Eugene Reyes, ang Popay Archbishop Ricardo Fontana naning Spoleto, Norcia, Italy. O ing Archdiocese, manibala po king may sabing relic. King kasalungsungan makabiling relic, king altar ning Pisamban para kareng bisang muntampong mga di. Para naman kareng bisang makisan metong king kapag masosyaning anibersaryo ng Santa Rita, dumurot siya naman iti kareng miyalo ang barangay king balen ning Santa Rita, mag-umpisa po ngayon August 17, ang gana po king Adyes ning Oktubre. Yan, balitang sports naman tayo. 8 days na lamang ho, mga kabalen, mga karehyon, ay magsisimula na yung pinakaabangan nating FIBA Basketball World Cup. At syempre, alam naman ho natin, tayong mga Pilipino mahilig sa record. Kaya naman target daw ng Pilipinas sa pangunguna ng Samahang Basketball ng Pilipinas na lampasan ho yung world record ng Canada pagdating ho sa may pinakamaraming live audience sa isang FIBA World Cup game. Panoorin po natin to. Makasaysayan ang ika-12 edisyon ng FIBA Basketball World Cup na idinaos sa Canada noong 1994. Bukod sa ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginanapang bakbakan sa North American Hardcourt, ito rin ang may hawak ng world record pagdating sa pinakamaraming live spectators sa FIBA World Cup game hanggang sa kasalukuyan. $32,616 basketball fans ang tumungo sa Sky Dome sa Toronto para panoorin ang finals sa pagitan ng USA at Russia. Hindi kinaya ng mga Ruso ang powerhouse team ng mga kano na pinangunahan ni Shaquille O'Neal, Reggie Miller at Dominic Wilkins. Tinambakan ng Estados Unidos ang Russia sa score na 137-91, dahilan para makuha nila ang ikatlong kampyonato sa FIBA World Cup. Tinanghal na Most Valuable Player o MVP si Shaq na umiscore ng average of 18 points per game at sumungkit ng 8.5 rebounds kada laro. Samantala, handang-handa na rin daw gumawa ng kasaysayan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa darating na August 25, ang opening day ng FIBA Basketball World Cup 2023. Gaganapin ito sa Philippine Arena, Bocaue, Bulacan. 55,000 ang original seating capacity ng venue, pero 46,000 ang gagamitin para sa setup ng FIBA World Cup ayon kay Deputy Event Director Erica D. As of August 15, mahigit 28,000 tickets na raw ang naibenta para sa doubleheader opening day sa pagitan ng Angola at Italy sa first game at Gilas Pilipinas at Dominican Republic sa second game.
Be part of history and personally show your support to our national team for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa iba pang detalye at schedule ng mga laro. Sa ngalan ni JM De Jesus, ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, magbaligya po ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Sa puntong ito, makakausap natin si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, para bigyan tayo ng ideya kung ano nga ba yung magiging taya ng panahon sa mga susunod na araw. Magandang gabi, Mang Manny. Yes, magandang gabi rin sa iyo. At sa ating po mga taga-panood at taga-pakinig, kaya yan naman po yung naging panahon natin sa maghapon, although sa bandang hapon o gabi ay may mga lugar po na nagkaroon ng mga isolated rain showers at thunderstorm. Pero ang mga lugar po ng Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Southern Leyte ay mauna pa rin po ang papagalitin dyan na may mga kalat-kalat at mga pagulan at pagkulot-pagsidlat. Dulot po yan ang habagat. Samantala po ang Batanes ay naapektuhan po ng trough ng isang low pressure area. So meron po isang malapit-lapit na low pressure area pero nasa labas po ng PAR at naapektuhan lamang po nung kanya extension itong lugar ng Batanes. Pero ang Metro Manila po, talalabing bahagi po ng bansa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kumisan ay magiging mauna pa rin na papagirin. Lalong-lalo na po sa bandang hapon o gabi, dulot naman din po ng mga localized thunderstorm. Yes po. Opo. Mang Manny, ito hong habagat, ito ho ay tatagal hanggang kailan ho? Hanggang susunod na buwan ba itong habagat natin? Yes po. At posible po yan umabot pa ng hanggang September. Kuminsan po ay tumutungtong pa yan ng mga unang linggo ng Oktubre. Okay. Mang Manny, paalala na lamang sa ating mga kababayan, kasi minsan nakakalimutan magdala ng payong dahil maaraw naman sa umaga, pagdating ng hapon naman, uwian, ay minsan nababasa rin ho sila. Yes po, habang hindi po tayo masyado apektado ng habagat, although mahina lamang ang epekto sa atin, ay nakakaranas po tayo ng maalisangang panahon, mainit na panahon, lalo-lalo na po sa bandang umaga at hanggang tanghali. At sa bandang hapon naman po ay posibleng makaranas po tayo ng mga pulo-pulo mga pagulan. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na magdala pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga na rin sa ulan. At mag-iingat pa rin po dahil ilang lugar pa rin po sa Pampanga ay nakalubog pa rin po sa tubig ngayon. Kaya yung pag-iingat po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakasubmerge pa yung kanilang mga lugar. Okay, maraming salamat po, Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Kabalen, sa ibahong balita, ito naman ho, binisita ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3, yung pong bayan ng Agonoy sa Bulacan, ngayon pong Huwebes, August 17. Kilala ho kasi yung naturang bayan bilang isa sa may pinakamalaking produksyon ng bangus dito sa ating rehiyon. Kasama ho ng ahensya, kanila hong mga kawani na nag-obserba at nagpalitan ng ideya, nandun din ho, present din ho si Regional Director Wilfredo Cruz upang mas mapalakas ho yung industriya raw ng bangus. Ang Central Luzon ho, alam niyo ho ba, ikalawa sa may pinakamalaking ambag sa supply ng bangus sa bansa na meron hong higit 84,000 metric tons na produksyon noong 2022. Public service announcement na naman po, kabalen. Pasaw pala po rin kamag-anak at kaluguran ng Amy Lorin Murillo. Pilane pong aldong, panintunandan, may gitna pong, o lima ng aldong panintunanda. Tauliya po kanong ikit, king Metro Gate, king Angeles City, anyang August 13. Mikida niya pong 16, hining anak, ating kaya pong tauling susulod, ita po kanong gray t-shirt, ang pong matuling jogging pants. Doon pong akitye o ating kong impormasyon, di kilking kayang nung ka rin yan, whereabouts, maus ko po ka rin numerong kanakong banggitan, 0917-473-9114. Ang po pong 0945-228-6035. Pasiwaywad ko lamang po, kabalen, nung pong ating kayong idea, noong Nokarinia o Ikitsye po, Amy Lorin Murillo, edad 16 anyos na, pasaw pala po rin kayang kamag-anak at kakaluguran, taulide pong ikit king Metro Gate, Angeles City, anyang August 13. Yung kaya pong susulod, black jogging pants, ang po pong gray t-shirt.
Dungatin ko po kanong information, malyari ko pong mouse kareng numerong 0917-473-9114. Ang po pong 0945-228-6035. Kaya naman po ngaliwang balita, ini po caught in the act yan keng CCTV camera ing pamaglob ning metong aubingan king bale king pulong-bulo Angeles City kapitangan bengi na po ning Miyerkules 16 ning Agosto. Agpang po kareng makamotor pansinan ding daralipat king dalan ini pong ubingan kabang lalabas la po papalyaring mga pakirot siya kanuiti king kay ngening motor nya may maligwayang dineretso ketang gate. Mig malasakit naman po rin, tapong dadala na makamotor at pebaluan dala rin mikibale, dikil po keng lino baubingan. King kasalongsungan, ede pamuring kanu ikit pasibayo. Ini pong sinulo daubingan at paning to ng depo bayang marakap. Paganaka na naman po ng Department of Environment and Natural Resources po ng Philippine Animal Welfare Society, nung manakit ko pong ubingan, ela dapat pa nasakitan o papaten. Ing dapat kanong gawan, maos ko po keng opisina ning DENR, bala pong ma-turnover karela. Kabelen, apin po rin ding mga regula balitang kinalap ning kekatamong news team para karingalwa pang updates. I-like and follow yulamo rin kaya katamong social media pages. In kaya katamong Facebook at CLTV36 Official ang pong at CLTV36 News. Twitter naman at CLTV36. In Instagram, TikTok ang pong YouTube at CLTV36 Official. Noong buriyo lang balikan din kaya katamong programa king CLTV, malyari kayo namang munta. Kaya katamong website www.cltv36.tv. May albela naman po deng programa ng CLTV36 king Mabilog Pilipinas via Signal Channel 115 at kini naman king Central Luzon kareng kaya katamong 39 cable partners ang po king Free TV Channel 36. King lagyo na po ning Mabilog CLTV36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong kalasuyo Justin Dizon ating pusong makabalen.